Bakunzi ba Buhoka Ukire TV rero reka nongere mbifurize kugubwa neza, guhirwa mu byo mukora byose. Nta makuru tuba tugarutsemo abarebana n'umutekano, politiki na diplomasi kugira ngo tuba updating, tubabwire uko situation ihagaze. Uvira rero byakomeye, Uvira bihinduye isura. Igisirikare cya M23 cyongeye kwerekana ko ari igisirikare cy'ikinyamwuga nk'uko amakuru arimo agenda tugeraho akomeje kugenda abyemeza. Mbere na mbere rero, mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, nyemera mbanze nisuriza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe. Tubaye ikaze twikuye ku mutima. Bari hariya muri Amerika, mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa na Canada, tubahaye ikaze twikuye ku mutima. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye by'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, kuko amakuru ni menshi cyane. Tugiye kuba rero tuyagarukaho twikuye ku mutima. Muraza kunyemerera by'umwihariko dukomoze ku nkuru igaragaza ko ubu tuvugana igisirikare cya M23 cyamaze kuba kigaragaza ko kiri kuva mu mujyi wa Uvira. Ni amakuru atugezeho, ariko kandi tuze kurebera hamwe iby'ibice bigera kuri bitatu byamaze kuba bifatwa hano muri teritwari ya Masisi. Turaza gusimbukira mu bice byo mu misozi miremire y'Iminembwe, tuba updating, tubabwira uko situation ihagaze. Iminembwe naho situation ni hatari, ibintu ntago byoroshye habe namba. Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugere tuba updating, tubabwira uko situation ihagaze. Trump yashyize abaturage ba Tanzania mu gatebo kamwe n'ab'i Burundi. Ibi birimo biragenda bivugwa cyane. Ese ni kubwiye impamvu bimeze bite? Abahunze intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibemerewe gutura muri giturage nk'abandi cyangwa gukodesha amazu mu mujyi. Ibi birareba cyane abinjira ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri komini ya Cibitoke, Buganda, Muhuta ndetse na Bujumbura ndetse na Rumonge no mu ntara ya Burunga. Minisiteri y'Umutekano n'Imiyoborere y'Igihugu yatangaje ko abo bahunze bagomba koherezwa mu nkambi batunganyirijwe n'inzego z'ubuyobozi n'umutekano, zasabwe gukurikirana ko abakiri mu baturage n'amazu bakurwamo bakajyanwa mu nkambi. Turaza kubyinjiramo gatanu kuri gatanu. Turaza kugaruka ku makuru menshi, ariko reka tubanze tubibwire ko turi kumwe na muganga gakondo uvura indwara z'amoko agiye atandukanye, avura amarozi, avura ibitegano, atanga imiti ku bashakanye. Iyo umugannye nyamuneka agukoraho rekaka va kuri bya bindi bajya bababwira cyangwa se bababeshya. Ushaka kumugana rero mwandikira kuri iyi nimero, ni +243 8086 524. Iyo nomero iyo uyandikiye, nyamuneka duhita tugira gute, bahita bagufasha mu buryo navuga ko bwihuse cyane. Nyemera rero twinjiye mu makuru, ariko duhere ku kijyanye ni kuva mu mujyi ku ruhande rwa M23 kurekura umujyi wa Uvira wari umaze iminsi mike cyane wifashwe, kuko umujyi wa Uvira navuga ko M23 burekuye, ariko nyuma yo kuhatakariza imbaraga nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangiye ku mugaragaro kuva mu mujyi, kuva ingabo za mu mujyi wa Uvira. Ni intambwe rero bavuga ko igamije gushyigikira ibiganiro bya politiki, gushakira amahoro mu karere arambye. Uwo mutwe rero wanemeje iki gikorwa yuko kizaba cyarangiye uyu munsi, kigomba kurangira. Uvira rero yafashwe n'ingabo za AFC M23 tariki
tariki 9 z'ukwa 12 nyuma yo kuyirukanamo ingabo za FARDC z'u Burundi zari ziri muri uwo mujyi ndetse n'imitwe bafatanya irimo Wazalendo. Iryo fatwa ry'umujyi wa Uvira rero ryahise ritera impungenge n'igitutu gikomeye ku rwego mpuzamahanga, aho ibihugu by'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango mpuzamahanga byamaganye uko umutekano wakomeje kuzama mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC M23 rero ivuga ko ku ruhande rwayo iharanira hano umutekano w'uburenganzira bw'abanyamurenge abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikavuga ko bakomeje kwibasirwa n'ubwicanyi n'ihohoterwa riba mu nzira rikorwa n'ingabo za leta. Mu itangazo rero ryasohotse tariki ya 16 z'ukwa 12 2025, AFC M23 yatangaje ko yemeye kurekura umujyi wa Uvira ishingiye ku busabe bw'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugamije gushyiraho inzira ya politike gukemura amakimbirane amaze imyaka by'umwihariko itari mikeya hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu ijoro ryo kuwa 17 z'ukwa 12 2025, ingabo z'uyu mutwe zatangiye gusohoka muri uwo mujyi wa Uvira. Umuyobozi wungirije rero wa AFC M23 ushinzwe ibikorwa bya politike Bertrand Bisimwa yabitangaje abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Ibikorwa rero byo kuvana ingabo za AFC M23 mu mujyi wa Uvira birakomeje kandi bizaba byarangiye bitarenze ejo. Ati turasaba abasivile gutuza kandi turasaba abahunze n'abandi bafatanyabikorwa babo gukora ibishoboka byose kugira ngo Uvira irindwe ubugizi bwa nabi n'ibitero bya hato na hato bikunze kugaragara mu mujyi wa Uvira. Nubwo bimeze bityo rero, AFC M23 igaragaza impungenge zishingiye ku byabaye mu bihe byashize, aho ivuga ko intambwe zayo zo kubaka icyizere zigiye gukoreshwa nabi n'ingabo za FARDC, imitwe yitwaje intwaro Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa babo bakisubiza utu duce twari twararekuwe ndetse hakibasirwa abasivile bikekwa yuko ngo bashyigikira M23. Kubera iyo mpamvu rero, AFC M23 yasabye abahuza mpuzamahanga gushyiraho ingamba zisobanutse zo gucunga umutekano wa Uvira nyuma yo kuhava zirimo gukumira intwaro mu mujyi, kurinda abasivile n'ibikorwa remezo by'ingenzi ndetse no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge hifashishijwe ingabo zitanga icyizere. Kugeza ubu rero ejo hazaza h'umutekano wa Uvira haracyari urujijo kuko ingabo za AFC M23 zatangiye gusohokamo mu gihe hataratangazwa ku mugaragaro ingabo z'inzego zizahita ziwucungira umutekano. Ibi bituma impungenge n'umutekano w'abaturage ukomeza kurushaho kuzamba mu mahanga mu gihe hakomeje by'umwihariko ibiganiro hagati ku mpande zombi. Nyamuneka birumvikana ko ntago biba byoroshye muri rusange biri kubera Doha. Anavuga ko kandi ingabo zabo zigiye kuvana abasirikare muri uriya mujyi nk'uko byasabwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa uyu mutwe rero ngo wongeyeho ko kuvana ingabo zawo muri Uvira ngo kugomba gushimangira ku byifuzo bijyanye n'umutekano, by'umwihariko birimo kurinda rero abasivile ndetse n'abakomeje kugenda bahohoterwa muri uwo mujyi. Rikaba ari iyubahiriza ry'amasezerano rero ryatangajwe na AFC M23 n'abafatanyabikorwa babo muri rusange. Ni itangazo rero ryasohotse mu gihe igitutu cya diplomasi gikomeje kwiyongera kuri AFC M23 mu rwego rw'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse kuburira u Rwanda by'umwihariko ku ruhare rwarwo rwo kureka intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Visi Minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Christopher Lando yavuze ko igitero cyagabwe kuri Uvira ari ikosa rikomeye cyane mu gihe amasezerano y'i Washington yari yasinywe mu ntangiriro z'ukwezi gushize hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali, yaragamije gusubiza agahenge karambye.
Ku rundi ruhande kandi umutekano muke mu karere Uvira ukomeje kugenda rwose ngo ukomeza kuzamba. Umwuka mubi rero hagati y'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari nabyo birakomeje. Imbere y'itangazo rero rya AFC M23, u Burundi bwari bwamaze gushinja u Rwanda kurasa ku butaka bwarwo mu nama idasanzwe yihariye yari yizeye ku kibazo cy'umutekano, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaburiye ko kwihangana k'u Burundi gufite aho kugera. Anavuga ko guverinoma ya Bujumbura ifite uburenganzira bwo kwirwanaho mu buryo bwemewe n'amategeko, hashingiwe ku ngingo ya 51 y'amasezerano ya Loni. Mu gihe kandi habayeho ibindi bitero niko ngo bigomba